Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa kane tariki ya 16 z'ukwa 10, akajagari kadutse kuri stade Kasarani muri Kenya nyuma yuko polisi irasi ibyuka biryana mu maso mu kugerageza gutatanya igikundi cyinshi cy'abantu bari baje kunamira no kureba umurambo wa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe. Ishyirahamwe Parseme mu Burundi rivuga ko rikangurira abanyagihugu guhindura imitekerereze, riravuga ko agaciro k'uburezi mu gihugu ngo kari kubuce. Abashinzwe uburezi ariko barabihakana. Ibyo twita jury de deliberation ikora atawihagaze ku gakanu, ikora ibijanye n'amategeko, n'uwo munyapolitiki canke umuvyeyi wari wese ntashobora kubategeka mu vyo babwirizwa gukora. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukorera mu majyepfo y'igihugu rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore mu 1994. Dufite n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Mu kanya amakuru turayambura mu kanya. Ikaze ku makuru arambuye, duhera mu burasirazuba bwo hagati aho i Gaza. Abantu reka ayo makuru tuyahere muri Kenya aho akajagari kadutse kuri stade Kasarani nyuma yuko polisi irasiye ibyuka biryana mu maso mu kugerageza gutatanya igikundi cy'abantu bari baje kunamira no kureba umurambo wa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe. Byabaye iminota mike gusa umurambo umaze kugezwa muri stade. Abashinzwe umutekano basaga n'abarushijwe imbaraga n'ingano nini cyane yabaje igihe bahanganaga n'ibihumbi by'abantu kuri stade. Inkuru ya Akisa Wandera mu ijwi rya Latifa Mutesi. Abana ibihumbi babonetse biruka bagana ku miryango isohoka ya stade nyuma yuko hari hamaze guterwa imyuka iryana mu maso, ndetse n'abashinzwe umutekano bagaragaye bakoresha ubuhiri basohora abaturage ku ngufu. Amakuru ava aho byabereye avuga ko habayeho umuvundo w'abantu kandi abantu benshi bakomeretse bikomeye. Abanyakenya ibihumbi bari bakoraniye imbere y'inyubako y'inteko ishinga amategeko aho igikorwa cyo gusezera ku mubiri cyari giteganyijwe kubera mbere, ibyatumye inzego z'umutekano zihindura aho bibera bitewe n'impungenge z'umutekano zari guterwa n'ubwinshi bw'abantu. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi kandi habaye n'ugunda ubwo imbaga y'abantu yarengaga uruzitiro rw'umutekano igihe umurambo wa nyakwigendera Odinga wageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko yiyemeje ko abanya-Isiraheli bose bishwe bari barafashwe bugwate Gaza bagarurwa. Umukozi mu biro bya perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati aho yavuze ko ibikorwa byo gutahura imirambo yabo bishobora gufata ibyumweru kubera uburyo Gaza yasenyutse. Mu muhango wo kwibuka imyaka 2 ishize Hamas igabye ibitero byishe abantu, Netanyahu yavuze ko ibibazo bitarangiye. Isiraheli yohereje imirambo y'abandi bantu b'abanyapalestine 30 i Gaza, ni nyuma yuko indi mirambo 2 y'abanya-Isiraheli yoherejwe muri Isiraheli ejo hashize kuwa gatatu. Hamas ariko yinubiye kubahuza ivuga ko abantu barenga 20 bamaze kwicwa n'ingabo za Isiraheli i Gaza kuva amasezerano yo guhosha imirwano yagerwaho. Hagati aho umuryango w'imfungwa izwi cyane y'umunyapalestine ifungiwe muri Isiraheli Marwan Barghouti uravuga ko mu kwezi gushize yakubiswe n'abacungagereza mu buryo bwamuviriyemo guta ubwenge. Umuhungu we wa Barghouti nyine yabwiye BBC ko umuryango wabonye ubuhamya bwatanzwe n'abafungwa 5 batandukanye baherutse gufungurwa. Babwiwe n'uyu mugabo w'imyaka 66 uburyo yakorewe ibyo bitero. Urwego rw'amagereza muri Isiraheli ruravuga ko ibyo birego ari ibinyoma. Barghouti ari mu gihano cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gutegura ibitero byiciwemo abasivili 5 muri Isiraheli.
Reka noneho tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore ku ngufu. Abatangabuhamya batatu bamushinje kugira uruhare rukomeye mu gushinga za bariyeri ziciweho abatutsi mu cyahoze ari umujyi wa Butare, kwica ndetse no gutanga ibikoresho bya gisirikare kuri za bariyeri zitandukanye muri uwo mujyi. Nacyo ni ikindi ashinjwa. Inkuru ya Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Umutangabuhamya yavuze mu rukiko ko yari afite imyaka 15 ubwo jenoside yabaga kandi akaba mu bahigwaga. Yatanze ubuhamya bwe imbona nkubone mu rukiko. Yavuze ko yihisha ahantu hatandukanye mu mujyi wa Butare, cyane cyane ahari hegeranye na bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro, bariyeri ngo yayoborwaga na Munyenyezi bitaga komando. Mu magambo ye yavuze ko kuri iyo bariyeri haje abakobwa Munyenyezi Beatrice agaha amabwiriza interahamwe kubajyana mu cyumba cyo hasi cya hoteli Ihuriro zikabasambanya nyuma yo kubakubita. Abwira urukiko kandi ko kuri iyo bariyeri Munyenyezi yaharasiye umubikira akoresheje pistole nyuma y'uko yari amaze gusambanywa n'interahamwe ku mabwiriza ya Munyenyezi. Yanavuze ko yabonye Munyenyezi kuri bariyeri kuri Foko aho yazanaga imodoka igapakira abatutsi babaga barundanyijwe hamwe bakajyanwa kwicwa. Umucamanza yamubajije ati ko wari muto kandi uhigwa, ibyo byose wabibonye gute? Asubiza ko yajyaga asohoka agiye gushaka amazi kandi ko nk'umwana yanyuzagamo agatembera. Abatangabuhamya bandi babiri babwira urukiko ko bakoranye na Munyenyezi jenoside, umwe ahanishwa igihano cy'imyaka 19 undi imyaka 10, bakaba bararangije ibihano byabo. Bavuga ko babanye na Munyenyezi kuri bariyeri zirimo iyo kuri hoteli Ihuriro n'izindi. Umwe avuga ko Munyenyezi ari we wari ufite urufunguzo rw'icyumba cyo hasi cya hoteli Ihuriro cyasambanyirizwagamo abagore kandi ko n'uwo mutangabuhamya yagize uruhare muri ibyo bikorwa. Yanavuze ko abari abasirikare mu ngabo z'icyo gihe, Kapiteni Ildefonse Bizimana na Lieutenant Jean Baptiste Gakwerere n'umugabo wa Beatrice Munyenyezi Shalom ntaho bari, bazanye imbunda 3 zo mu bwoko bwa Kalachnikov bakaziha Munyenyezi. Undi yabwiye urukiko ko Munyenyezi yatanze amabwiriza kuri bariyeri yo kuri hoteli Ihuriro hakicwa umwana w'umuhungu kandi ko ku yindi bariyeri izwi nk'iyo kwa Bihira mu mujyi wa Butare yabazaniye essence abategeka kujya gutwika ingo z'abatutsi. Mu kwezi kwa 4 umwaka ushize, Beatrice Munyenyezi w'imyaka 55 yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore ku ngufu. Urukiko rwavuze ko rwashingiye ku buhamya bwatanzwe, ibyo ariko we arabihakana, ari nayo mpamvu yabijuririye. Urubanza ruzakomeza mu kwezi kwa 11. Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kugirana ikiganiro kuri telefone na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya umunsi umwe mbere y'uko Perezida Zelensky wa Ukraine asura White House gushaka ubundi bufasha bugenewe Ukraine. Trump yagaragaje uburakari aterwa n'uko Putin akomeje kugaba ibitero muri Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko Zelensky azasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha Kyiv ibisasu bya misile ziraswa kure byo mu bwoko bwa Tomahawk. Ku cyumweru rero Trump akaba yaravuze ko ashobora no kubwira Putin muri iki kiganiro ko azabikora. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri bbcgahuza.com. Saa moya zirabura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka ku makuru arambuye mu kanya makaruko gato cyane. Urunani rushya rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwaraye ruvukiye i Nairobi muri Kenya. Mouvement Sauvons la RDC nk'uko rwitwa mu mpine z'igifaransa, dutabare Kongo ugenekereje mu Kinyarwanda, ivuga ko igiye gukora ibikorwa bikomeye bya diplomasi mu gusobanura ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngo igakuraho ubutegetsi bavuga ko ari ubw'igitugu. Ni ihuriro ribaye rya kabiri rivukiye i Nairobi muri Kenya nyuma y'undi mutwe wa AFC washinzwe na Corneille Nangaa mu mpera z'umwaka wa 2023. Inkuru ya Seraka Muhawe nayo uri Nairobi. Urwo runani rwavutse nyuma y'inama y'iminsi 2 yateguwe n'uwahoze arongoye igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Iyo nama yabonetsemwo abanyepolitike bazwi kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, harimwo Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ku ntwaro ya Kabila, atamuntu numwe yarazi ahaherereye kuva yacibwa urubanza yagirizwa kunyuruza amahera y'igihugu. Kumbonesha kure y'igihugu
Umushikiranganje wa Kongo ajejwe ubudandaji Julien Paruku yavuze ko inama y'abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu yakoraniye i Nairobi muri Kenya yari ifise intumbero yo gusamaza abanyagihugu ngo ntibiteho inama yariko irabera muri Amerika ihuza Kongo n'ico gihugu yerekeye ubudandaji. Yateye akamo abanyekongo kudaha agaciro ivyavuye muri iyo nama yahamagawe na Kabila. Itangazo rishinga urwo runani rivuga ko rufise intumbero yo gukura igihugu ca Kongo mu kaga ko gutegekwa hakoreshejwe umukazo w'ubutegetsi buriho ubu. Kabila ashinze uru runani nyuma yuko agize urugendo mu duce tugenzurwa na M23 mu buseruko bwa Kongo agatangirayo ibiganiro avuga ko bigamije kuronderera amahoro ico gihugu. Mu mpera z'ukwezi guheze uwo yahoze arongoye igihugu ca Kongo yaciriwe igihano co gupfa na sentare za gisirikare yagirizwa icaha c'ubuhemu. Urunani Mouvement Sauve la RDC rubaye ihuriro rigira kabiri rivukiye i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya inyuma y'umuhari AFC wa Colonel Nanga wari wavukiye muri ico gisagara nyene mu mpera z'umwaka w'2023. Tujye mu Burundi. Ishyirahamwe Parsem rivuga ko rikangurira abarundi guhindura imitekerereze, riravuga ko agaciro k'uburezi mu gihugu kari ku buce. Ibi Parsem itangaza ko biterwa hanini n'impinduka zikunze gukorwa muri uru rwego kandi zivanzwemo n'abanyapolitiki, ariko abashinzwe uburezi bo barabihakana. Izi mpinduka bakavuga ko zikorwa mu nyungu z'abanyeshuri. Inkuru ya Patrick Waso uri Bujumbura. Mu cigwa cyakozwe n'ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri wa 2025 ushira uwa 2026 ryasanze uko ibintu vyifashe ubu mu gisata c'indero bitameze neza. Kubwa Faustin Ndikumana arirongoye ngo impinduka zikogwa mu bijyane n'indero ntizitegurwa neza. Hari amahinduka mu ndero ategurwa nabi, ntibishiremo uburyo bukwiye, bagahindura za programme, abarimu baronke formation zikwiye, ugasanga umwarimu agiye kwigisha ibintu nabatazi, ibintu yize mu ndwi zibiri mu mezi abiri ngogera nawe professeur wavyo, ugasanga abana barajuragiritse. Iyo byose bya école fondamentale murazi ngene vyaje ugacuraba indera higeze kabona yuko umwimbu utabaye ikirenga. Ikindi uwarongoye Parsem avuga ni ingene abanyepolitike basigaye bivanga no mu vyerekeye intunganyo y'amashuri, agasaba ashimitse abanyepolitike guhagarika iyo ngendo igayitse yo kwivanga no gutanga amanota kuko baba bariko barica indero y'ugwaruka. Uza wumva tegetse bamwe amashuri ntacamaze, bezo za chimie za biologie zimaziki ibiharuro, ugasanga abategetsi bamwe bangaza ariko baranigana yuko abana babo batayobegwa. Kushikaho deliberation bashuri sigaye umengo ni politiki. Abadiregiteri bakandikirwa bari bakariyo ngo mukayobeza bajya bararira. Iryo si barari mu gihugu. Ivyo vyose umushikiranganje w'indero avyamira kure. François Vyarimana avuga ko iminyanyuro bagira mu mashuri arizo kugira zijane n'ibihe Uburundi bugezemwo. Arakana kandi yivuye inyuma ko ata politike kinigwa mu mashuri kuko amashuri yo mu Burundi akurikiza amategeko ayagenga. Gusa iyo kwishure hariho sala harya abanyeshure bari mu buruhuko aba nabandi barashobora kuyikoresha ibikorwa mu gihe ivyo bikorwa vyemewe n'amategeko. N'igikorwa rero c'umugambo kirashobora kubera kwishure mu gihe abanyeshure basanzwe bari mu buruhuko kuko izo nyubakwa nta kindi ziba ziriko zirakora. Bisigura rero yuko amategeko agenga amashure akurikizwa, bisigura yuko ata politisation de l'éducation iba ngaha mu gihugu cacu. No kuvyerekeye amanota umushikiranganje François Vyarimana avuga ko umuvyeyi uwo ari we wese yaba ari umwigisha canke umunyepolitike arafise uburenganzira bwo gukurikirana uko umwana wiwe amenya mu ishuri. Abajanye ico twokwita etikete y'umuvyeyi mugabo ntabajanye etikete y'umunyapolitike kuko nta mategeko agenda gutanga ku ishure kuko ivyo twita jury de délibération ikora atawihagaze ku gakanu, ikora ibijanye n'amategeko n'uwo munyapolitiki canke umuvyeyi wari wese ntashobora kubategeka mu vyo babwirizwa gukora. Mu Burundi haracyarangwa ikibazo c'ibikoresho nk'intebe n'ibitabo, aho usanga hakiri abana biga bicaye hasi, abandi bagasangira igitabo kimwe ari 5 canke 6. Haravugwa kandi n'ubukene bw'abigisha. Ubushikiranganje bw'indero buvuga ko buriko buratorera inyishu ivyo bibazo. Ni saa 1:16 mu Rwanda no mu Burundi. Reka tujye mu ikinamico Urunana.
dore ko atanazera kariyeri yawe bamufungiye umusarani. Ubu se byifashe bite? Hagati aho kwa Bushombe mu mashimwe n'urunana. Ese burya ni wowe ukomanga nk'ushaka kurucatana? Birangiye n'inzu yanjye se nawe yigize iyawe? Hari ikindi nagize icyanjye atari icyanjye se? Sinabonye umusarani wanjye warawugize uwawe ra? Ibyo uvuga jye simbizi. Icyo nzi nuko nafashe icyemezo kimfasha kugira umusarani usukuye. Nuko ye. Naho kuvuga ngo nawe ugize uwanjye byo ndumva ari amatiku. Birangiye ari byo ubaye umunyamatiku mu rugo rwanjye? Ariko wa mukobwa we wiyumva mwiki? Ushaka ko niyumvamo iki se? Uri mu se wo kumfungira umusarani utubatse? Wowe uza gukodesha hano wazanye umusarani? Nazanye amafaranga ariko. Hanyuma wampaye wangaye nubakuriya musarani wafunze? Ayo ngo buri kwezi haba hari manyemerera kubona umusarani kandi mwiza ufite isuku. Reka rero nkubwire ngewe atanazi uko nteye. Sinkunda agasuzuguro, sinkunda umuntu unyurira cyangwa umenyera. Ndavuze ngo mu minota 30 uriya musarani uba ufunguye wakweho kiriya kigufuri wakizeho. Urabyumva? Ariko kunkanga ngo ndavuze nkaho uncumbikiye ku buntu. Do you think I live here for free? Ubwo vuze si cyongereza ngo unkangisha kuri umwarimu kazi wiza amashuri cyangwa yagize ngo nge sinkizi nshaka nakivuga. Urabyumva? Wakivuze se nakubuje. Do not imitate me in language white humans. I studied nanjye di. Kandi I speak français na anglais nanjye. Do not imitate me. Rero ubyumva ubyiteho. Asona. Nuko rero warize twakumvise. Ikibazo nuko utize kugira isuku kandi ariyo ya mbere. Reya, nakubwiye ngo uza gukodesha ha warizanye. Ntabwo ari waje kugushaka ngo uzunkodesha inzu. Urumva? Naje kuko mwari mufite inzu kandi mushaka uyikodesha. Wibwira ko utaza kuyikodesha nari kubura uyikodesha se? Wowe se wibwira ko iyo ntaza gukodesha hano nari kubura handi nkodesha? Kandi baza agaciro k'isuku y'umusarani. None niba hahari wahagiye? Wahagiyera? Uracyakora iki hano kandi warabonye ko tudafite isuku nk'iyo ushakara? Ndagiye mfite hakurya hariya kandi rwose amasaha murabona ko yagiye. Ubwo si ibihembo bya Obama murabizana nimugoroba? Wibuke ko wari wamwemereye kumuhemba n'abo wa mbere. Yewe Oba, reka nguhe ibiciro byo kugura irindazi cyangwa se biswi. Ariko rwose nzitonda ngo ushakire n'impano nziza Oba. Rwose pe urakagabo. Busho, nanjye umwana wanjye ngomba kumuha impano maze nkamushimira ukuntu yitwaye neza akarusha abandi bana bose bari bahanganye. Gusa mumfashe nshimire papa cyane kuko iyo ataba we ntago mba naratsinze bagenzi banjye. Ariko kuki buri gihe ushaka kundutisha so wa mwana we? Ubu se no kuvuga ko ubwenge bwose ufite wabukuye kuri so ngewe nta nabukene nabahaye. Icyo mvuga nuko ari we wamfashije gutegura uburyo bwiza bwo gutambutsamo imbwirwaruhame yanjye. Nimwibuka ko se ngiye na Kerere twari twakoze imbwirwaruhame isanzwe. Ariko natwe twari twayikoze neza. Erega nagize avuga ko yari mbi. Yari nziza ariko nasanze na bagenzi banjye bari bateguye nka kuriya kandi rwose ibyo twavugaga byose byari bimwe. Ariko kuba narabikoze mu buryo bw'umuvugo byatumye abanyeshuri bagenzi banjye ndetse n'abarimu bakunda imbwirwaruhame cyane kurusha iz'abandi. Ubwo rero shaka munsi wabonye akantu rwose agafanga kabonetse na ugomba kugura akantu da? Nzakugurira rwose pe kuko wamesheje agaciro imbere y'imbaga y'abanyeshuri barenga 1000. Ariko mureke mbabwire ikintu nabonye mu abantu. Koko Imana iyo yagutindije iragutegera. Iragutegera? Murebe ukuntu muri iyi minsi imigisha iri kuza yisukiranya ku muryango wacu. Cyane pe. Muri iyi minsi rwose hari ukuntu Imana idufashe neza. Ibiraka birimo biraboneka. Abana baratsinda neza rwose mu ishuri. Yewe mfa nkubwire. Warebye ntacyo umuntu yashinje Imana pe? Ntacyo ni. Ntacyo pe. Ibase kuba urenjenyeri. Ejo bundi ukaba waratorewe kuba parashosho. Uyu munsi umwana wacu akaba abaye perezida w'ibidukikije. Ubwo kwa Bushomba aho tutari abanyamugisha ni hehe koko? Harya papa, kuba parashosho nabyo bazaba babiguhembera. Ese muzabite ko wicariye ntabwo wumvise ko basonye ngo twinjire? Basonye se? Ko nigeze numva inzogera ubwo ntibayivugije gake. Ahubwo ndabona wari wanasinziriye. Yego sha, agatotsi kari kantwaye. None se byagenze bite ko ubyutse usinzira hakiri mu gitondo? Ntabwo meze neza. Urarwaye se njye kugusabira mwarimu aguha uruhushya rwo kujya kwa muganga? Ntabwo ndwaye ndi muzima ariko ndashonje cyane. Kuki waje utariye se?
nari kubikora yesi Sano ko mu rugo baraye mu nduru batukana banarwana kugeza bukeye. Ubwo noneho uretse kuba ushonje ntiwanasinziriye. Urumva se wasinzira mama na papa baba bari kurwana, twabyukaga tugakiza papa kuko iyo barwanye mama akubita papa. Ese ubwo baba bapfuye iki? Ababyeyi banjye ntibajya babura icyo bapfa, biragoye ko hashira kabiri badatunganye cyangwa ngo barwane. Ariko uzi ko buriya narumva papa atukana na mama. None se bo ntibajya barwana? Kuva navuka sindabona barwanye na rimwe. Ubwo si iyo hari ikintu batumvikanyaho babikemura gute? Baravuga ngo baraza kubiganiraho nibajya kuryama. Sha mwari ikiri, nanjye wangira uwanyu nkajya nibanira n'ababyeyi badatukana cyangwa ngo barwane. None se nzakubarize papa na mama niba bakwemera kuza tukibanira. Sha uzabyihorere n'ubundi mibwiye mama si yabyemera. Kuki se kandi waba uje kwibera ahantu heza hataba amahane? None se nigendeye ninde wajya umurerera abana ko kazi hatazi guheka no guhoza umwana? Yewe ndumva waragowe. Ubwo rero wihangane ntacyo nagufasha. Cyakora uba utahigiye waburayo ujye uca iwacu tubande dusangire igikoma cya mu gitondo uze kwiga udashonje. Urakoze Sano. None se niba bajya batukana naho nzajya nsohoka nizire ndari wanyu nsubire iwacu bukeye. None se ibintu byo bigiye kuduteranya koko n'ukuntu twana inshuti reya? Iby'ubushuti bwacu tubireke sori. Aha turi muri business. Mu mpinzo yo kubamo umwubatsi bavunnye nanjye nkabaha amafaranga nakoreye amvunnye. Nta mpamvu yo kumfata nkaho mu mpinzo y'ubuntu. Erega rero ibyo uvuga ndabyumva, ariko rwose ntabwo ari byo byatuma wanga no kumvugisha. None se reya, nutamvugisha koko biragenda bite ngo dukemure ikibazo ko gihari nanjye nkemera? Ubu se wowe kuvuye ku musarani usanze hameze hate? Sinafunze umugabo wawe akagenda agaca ingufuri. Ingamba mwashyizeho se nizihe zituma umusarani ukomeza gusa neza? Ariko turi kubiganiraho natanazi. Murabiganiraho si imyaka ingahe? Nyine ba wihanganye gato mu kanya rwose turafata umwanzuro. Mbese mbe nihanganye mbanze ndwara indwara ziterwa n'umwanda mbone kuburana uburenganzira bwanjye. Oya humura natwe turakumva rwose kandi tugiye kubishakira igisubizo kibangutse. Ibyo ariko nibyo wivugira ntabwo ari ibyo umugabo wawe atanaza atekereza. Kuko yambwiye ko ntacyo ndicyo ngo aho kugusaba umusarane ngusukuye nagenda. Ariko se wowe uyobewe ko umujinya rwose ubaho? Urumva ejo warafunze bituma buraho yituma arinda kujya gukoresha izo kwa muganga. None se koko urumva umujinya nk'uwo ngo utatuma avuga nabi kandi atari yanabigambiriye? Hanyuma se ubu ngenda akoresha izaheye. Ubu ugeze singiye kwifata kugeza asubiye mu kazi nkakoresha izo ku ishuri. Umwanya ze kubanza nganiriza Atanazi turebe icyo dukora kuri iki kibazo. Kuko ari wowe ubisabye reka ngo uyu mugoroba mushaka igisubizo kandi gifatika. Nimbona bigejeje ejo nzafata imyanzuro yanjye. Nibyo rwose ndakumva Atanazi yaguteye umujinya reya, ariko buretse rwose kugenda sibyo? Ariko ubu ntureba rwose ukuntu twari twibaniye neza reya, warabaye umwana nk'abanyuko. Nanjye kuba hano nkufite hafi nk'inshuti yanjye narabyishimiye pe. Ariko nanone ikibazo cy'umwanda ni ikibazo ntashobora kwihanganira. Ibaza ariko nagiye kwa muganga kwivuza indwara ziterwa n'umwanda ndi mwarimu kazi. Oya reya, icyo cyaba ari igisebo rwose gikomeye. Gusa nanone humura ntibizageraho. Niyo mpamvu rero nanjye nguhaye umwanya wo kubitekerezaho nkamenya niba nkomeza gahunda yanjye yo gushaka ahandi cyangwa ngo umahangaha. Kugenda byo bikure muri gahunda zawe rwose. Icyifuzo cyawe kirumvikana kandi kigomba kubahirizwa byanze bikunze. Ubwo rero reka nihangane uyu munsi ariko nibigeze ejo mutaragikemura byanze bikunze nzafata umwanzuro ndwane ku buzima bwanjye. Nyabunizo heno ugira uzicyurekere. Ubu se ntihakiri karera twahita tuzizana aka kanya. Ngaho zirekeze iyo zirisha ariko uze kuzirikana mu kanya ugiye kuzicyura. Nta kibazo ndabyibuka. Wowe se ko karabyigiye? Ngiye kwa Filipo kugura umuceri. Ahubwo ndebera ka gafuka tujya duhahira mu kambi. Niba ari umuceri se wajyanye envelope ni ngombwa gafuka. Ego ku envelope ntabwo yajyamo ibiro 3 by'umuceri. Ibiro 3 mama? Maze n'ikiro kimwe nitukimara none ngo ibiro 3. Oya uyu munsi ntusanzwe. Ndashaka kwakira Bushombe na Obama mu buryo bw'umwihariko. Gukorera akantu kadasanzwe papa na Obama ni byiza. Ariko guteka umuceri ungana gutyo ndumva ari ugupfusha ubusa pe. Upfusha ubusa gute se wa mwana we? Uyu ni umunsi mukuru. Tugomba kurya tukavuyarara tukishima tukanezerwa. None se umuceri niwo turya wonyine mama? Wonyine gute se? Tugomba kongeraho n'ifiriti n'inyama. Turebe isake nziza tuyibabagire mu rwego rwo kubashimira
ko bahesheje umuryango wacu ishema. ngaho ibaze isake yose ifiriti ukongeraho n'ibiro 3 by'umuceri. Umva kerere di, niba Imana yaraduhaye umugisha tukaba dufite ibyo turya, jya ureka nitekere njye ntukambarire. Nanjye sinanga ko turya ngo dushire inzara, ariko sinshyigikiye gusesagura. Ariko wibuka ko ndi madamu Parashosho nkaba na nyina wa perezida Kerere. Njye se sindi umwana wa Parashosho nkaba na mushiki wa perezida w'ibidukikije. Nuko rero menya ko turi abantu bakomeye, nta mpamvu yo guteka ngo twisondeke. Ubu noneho ngiye no kujya mbigendera ifiyeri. Aho ngeze hose mvuge ko ndi madamu Parashosho nkaba na mama perezida. Cyakoza nkunda ko wizihirwa mama, iyo wishimye urabigaragaza pe. Burya nge Kankwanzi ndizihirwa cyane. Papa watinze kuza ngo urebe. Nitumara kurya duhaza ukuntu nkenyera agatenge maze tugacinya akadiho. Murabyina ikinimba se cyangwa ni igishakamba? Hari indi ndirimbo y'amateka kuri nge naso twaririmbye umunsi dusezerana niyo nza kuririmba. Iriya nanjye ndayizi ariko simwe mwayimbye muvuga ngo dore umunsi muhire, dore abageni beza, Bushombe na Kankwanzi basezeranye. Nukuri baraberanye. Iyo nyine iyo. Aho rero ndashaka ko noneho duhindura tukaririmba. Dore umunsi muhire, dore ababyeyi beza, Bushombe na Kankwanzi babyaye perezida. Nukuri murahiriwe. Yewe ndumva ari ugutegereza Obama na papa bakaza tukabanza tukahitoza bundi bushya niba ari ibyo. Ahubwo se Kerere, Karame, wari wowe ufite inkoko nyinshi kundusha, waretse inkoko tubaga tukaza kuyifata muzaba. Ariko se mva hanjye he? Ugenda usanga umugabo wawe. Ko mbikubwira mbese ukabicira inyeri kandi ari urukundo. Ese ko ari uko umuntu aba yicecekeye ngo tutara mu mahane, ubundi ugira ngo nshaka kuvuga se navuga. Wavuga iki? Ngaho avuga ngo haye uburenganzira isanzwe redi. Niriwe njya kure se, ubu nkubajije ngo uranyirukana nkande wavuga ko hanyirukana nkande. Ndakwirukana nka nyiri urugo. Urumva? Nkakwirukana nk'umugore wakoze amafuti kandi akomeye cyane. Hanyuma se wowe ni wawe, ntiwaje n'urutwe rusukagira amahirwe rangwa idakagwa aho gukinga umusaya. Ese burya nicyo witwaza, unsuzugura witwaje ko turi abacumbitsi. Singusuzugura ndakubwiza ukuri. Nujya kwirukana umuntu ujye ubanza urebe niba ufite ubushobozi kuko ushobora kwirata ngo urirukana umuntu akaba ari wowe uruvamo mbere. Mukobwa je reka nkubwire. Kuba ndi umukene ndabizi no kuba ncumbitse ndabizi. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bitaguha uburenganzira bwo kwirirwa usambana n'imbwa n'ingurube n'imisega n'imbeba zo ku gasozi zose. Uvuze ngo iki Pasika? Ngo nagiye gusambana n'imbeba n'imiserebanya? Atari imbeba n'imiserebanya se ko watinye kubasanga. Ko watinye kubasangara? Babaye ari abagabo nyabagabo. Bananirwa kurera no kwita kunda bateye. Pasika, ntubone nakwihoreye ngo ugire ngo ntitwajya mu mitsi. Tukayijyamo sha, tukayijyamo. Asyegari we, ariko uzankangisha kunkubita kugeza ryari? Niba intambara ari ushaka twayikora kuko nanjye nta magi nikoreye. Ntukamenyere wagegeraho. Ariko mari shobora byose. Gakubitwe n'agaca washyano ry'umugore we urumva ntukamaze kunkora. Ariko gakubitwe n'agaca gakubitwe n'inkuba washyano we ntukamaze kunkora. Ubakiza ndaje nambara ikabutura muza fata amaboko ya mama nihuka. We numvise ndarafite amahane menshi sinamushobora. Mufate hirya fata n'akagurusha. Aba bana se barabasha guhosha imirwano. Pascal yuvuga amakosa yamukobwajana agakubitwa se wamugiriye ihe nama. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko akajagari kadutse kuri stade Kasarani muri Kenya nyuma y'uko polisi irasiye ibyuka biryana mu maso mu kugerageza gutatanya igikundi cy'abantu benshi bari baje kunamira no kureba umurambo wa Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe mu mbabarire wa Kenya. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. Twafashijwe na Susan Lennon, Gendi Prudence Nyuva wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango. Uramukina aho utaha.